Mātou te whaatua I loa atu oe. I le wholonga o lo mātou wholaua. Aftai o lewa na e whailo mai. E le tu mau le o langa nei. O lo mātou iai. Wa e awa o mai fo I lau tuspa ia e mawai le lalo langi. Na tuina nau o le tino. O na tuina nau o le mata ma le whalia lia o le o langa e mawai. Ai tu mau lava oe. Tu mau le ola mai a te oe. Tu mau I la tau e ua ola I le ola mai a te oe. Tu mau manuia o au fola folanga. Lo ma lo e whamavau. Lo ma jowi ingale I a te oe. Whamanuina lo swafa. Te ave se pati mo le tua. Tato amene fatasi. Hallelujah. Ioane mua le mata upu e lua. Ilo ea tu tato fale le nei tai ao. Ai tātou au mātua le o sina o le tātou whale ia se o lava I tātou whanau ma lo le ola. After iatu whawhelo iatu le tino keriso ia o ma paanga le nei o nanga I lunga o penga te whailangi ia whawhelo iatu. Mai se foi o paanga whapele pele ale alasi se le tino keriso whawhelo iatu le suafo lo tātou li o Jesu Keriso. Ia. O sena tala lea e tino Keriso ma paanga le ne o nanga o te lo I lunga o le page o le alasi si le launga whapitoa o alu nei le atunu. Ono le ngase a malo o tula I mai. Ia iai sitaimi ona e asiasi le iai te whalongo iai le whiau le nā and please tatalo accordingly. Ia ona e tatalo ai lea e tusa ma le whiau le nā e moli atu I le nā savali. Ia salo to I tula ona whalongolongo le iai Samoa de pueina whapitoa le nā launga. Al tatu fale a wone I alu se si le fale le I umal tatu fasisi langa e fia faina nei. Ia tu sai ma le fia fina nei ma tatu Paul Kalame fatatia o le vai yaso mua ai le I te lo tatu sa ia tatu fe au masan. Fai upu e sefulu ma le walu I le lua sefulu ma le iwa. Fai upu muli o le mata upu le na. Tātou whaitawina. Tātou te lei whaitawina e palongo lei mai tātou whale. Nā amata le tātou whasoa le fionga le atua le Samoa mua le masina le nei. I le fionga whapero whetanga lei le tuspa ia mo le lua o lua rima. O ngā Jesu o lo whamawina I oane I lunga lana tala le lei. O ailu tātou o li e. Au lua o lima tō mau. O sai. Manu malo whato I lalo te te mai ma le ino mai o le whili. Tātou whaitau la I le tala lea, a fionga ia le tātou whaitau ina. Whaitau ma e langona ai le, awa onga lea sa whai e Jesu I luma le, ta ua le tala lei. John in his epistles echoes the teaching of the Lord. Whaitau la iai ma tātou ma whau iai. Ia whala atu le whala. Le launga ma le onga Jesu I. Mea lava le nā. Le tala no ia yon to e fa malo si ai tato ma le tato folonga
Pea na o fai atu. O le kalesia le leo wha perofeta o le malo le atua e tusai ma le teimi ma le porkalame wha malo le atua. The church is the prophetic voice of the kingdom. I le teimi le tatou teo lai, tau mix up mea ma tau whenumi ai ngā solonga o mea ona o mafau faula o tatou ma tatou le. Muli muli whasinonga tuspa ia. O tatou te tele ai I lumba I le le ai, tatou wafu atasi mo le atua. I sala elu taeo. A toa mai le teimi o nu ese tala lea Ioane, Roma tau pa sumatasi. Alu le loko. Te whasanga mai loa le atua I. Whauaula na polo kalame whaola. Teimi lea tatou wo o ti ei. Teimi lea teimi le lotu. And the prophetic word, revelationally, to say me whaalinga o le malo le atua. We have that. We have. Le fionga po ia le atua. A o le ngalue mai o le nganga po ia o le atua e whatonu fo laula I lo tatou wola. Le mea e anga I ei le mea wa e mo mia se whasinonga o se mea e le o iai tono le tuspa ia, but the Holy Spirit directs us. Ea ma tal noa mai ma whaali mai ia te oe se whaalinga whaapitoa. Ai ese le ftai ala mai o le nganga po ia te oe. E le oni whaalinga o le malo o le atua. A o le tai ala ina o e whatangata o le atua e tusa malo o langa ma me o whapena o na tula I mai ia e tātou ia e nā. So am whai e perafeta mai sesi a te oe, check the prophecy. Check le tuspa ia. A le ai le tuspa ia e wha masino ai perafetanga uma e le ai ala se fe awa sesi wha masino ai fua se perafetanga ma tātou I loa ai le mea o laifa mai le tala tuspa ia judge every spirit. E tofo o nganga uma. Wha masino a le fionga pa ia le na a le tua. So la tātou whita wina e le sifuluwanu. Whaitau. Tamai tie o nā sonei e ngatai. Whapeo nau tau whalongo fo I o lo saule a net keriso. O lo iai nei fo I a net keriso e totele. O le mele o tātou I lo ai o nā sonei e ngatai. O la lātou o ese ia I tātou. A e le ni o tātou I lātou. A wape a whai ni o tātou I lātou. Po ua lātou tu mau mai tātou. A wo ese I lātou ina ia whaali ai e le ni o tātou I lātou uma. A outou, o whaawina outou e le pa ia. Ma ua I loa e outou uma. O le tusi atu ia te outou. Wa outou le I loa le upumoni. Ai peitai ina ua outou I loa lau. Wa I loa foi e le ai se tala pepelo mai le upumoni. O I ea le tangata pepelo, pe a whai e le o le ua whawhiti, ua whapea, e le o le keriso Yesu. O le aneti keriso lava lea o le ua whawhiti le tamā a toa malealo. Ai se whawhiti le alo, e le o ia te ia le tamā. O le ua taua le alo, o ia te ia fo le tamā. O le nei, o le mea o tau whaalongo I ai tau le amatanga. Ia tu mau lava lea ia te outou. A whai e tu mau ia te outou le mea o whaalongo I ai tau le amatanga. Na outou tu mau ai lea I le alo a toa ma le tamā. O le mea fo I le nei na fola mai ai e ia te tātou. O le ola whamavau. O tusi atu ia mea ia te outou I e o tau whaase atu ia te outou. O le whaawina fo I o outou maua mai ia te ia. E tu mau lea ia te outou. E lea o ngā fo I o nā o ina atu e se tasi ia te outou. A e whapei o nā o atu ia te ia ia te outou. E lea lava whaawina I mea umalama. E moni fo I lea. E lea I sona pelo. Whapei o nā o atu fo I ia te outou.
ia o tu mau lava ia te ia. O le nei foi, le whanau e, ia o tu mau ia te ia. Ina ia maua ai e tātou le loto tele pe a whaali mai o ia. Ia le whamaina fo i tātou i ona luma i lona fio mai. A whai wautou i loa o le a miotonu ia. Wautou i loa ai o i lātou uma o e whai le a miotonu ua whanau mai i lātou i a te ia. Alleluia. Ia, fe au lona lua o lua lima, tu si lalo. Leo, ta ofi mau, tu mau. Hallelujah. Praise the Lord. Ya la tatou talatala le ulu talalai te tonu o le tatou ma ta opu ma whamalosia i tatou. Ia e o whaatasi ale whi au lea ma whi au na whai atu le ulu wai a sa. Praise the Lord. O le memo mua, o le upu whamalosi au, o le lapata inga, ia leo o tō mai a neti ke riso umalava. Wa ia leo o tō mai whaia onga se umalava. Profeta pepelo, o apostolo pepelo, o whaila unga pepelo, o whaife au pepelo. Wha lau te lenga lea o le mea, guard yourselves against all antichrist. Hallelujah. Now, e tā ua i le anganga pa ia le whaupunga o lo whai, tamai tie, lu mato whai upulu na o lo talano ai ane i vaenga e tolu, whanau, tamā, tau le lea. Tutu sa ne whaupunga na iei whanau, ma le whaupunga le tamai tie. Ma fuli iei ma whaupunga o le au whailaunga, e leo talanoa le Ioane i se whaavasenganga o i tausanga. O lo talanoa i le levo le matua whaleanganga. Whanau ma tamaiti oe o whaolaina o lo tau tupu a elo lato wola. O tama ia oe wa lato iloa le fina ngalo le tua. Tau le lea ia o kama ia ua nofo ma wai le fionga le tua lo lato whato i laloina le fili i le fionga le whapea o whaia Yesu lo na whaasosonga ua tusia. Mai la i whai upo suwalu ato ea whea Ioane le mena na whaalonga mai la ia o le nganga pa ia lo talano mai i lo tatou wola whale nganga e mai se tatou uma oe wa tupu o whaolaina le nganga a o lo tupu o tatou nganga. We are saved, but those who have just saved and they start growing in maturity i lo lanto wola whale nganga o le tuainga level lea ma ale o le tuainga level fo i le tuli matai ama o so whaia e le li o lo rangi a o fau o lo tupu ai o la tō o langa i le li, le winga le nao le tala. Tamai tie, o tō le whanau o le tua. E o tusi Ioane se tangai wharenga whapitoa, o lo tusi Ioane le kalesia o. John is rising to the church at large. Se o mai ai lea o i tātou. Whai mai la ia le Ioane, o le lapta inga lea o aso nei e ngatai. Tamai tie o na aso nei e ngatai. O aso e, na fa pea no to fa long o le asau le anet keriso le piriota le o aso nei ngatai o tatu tau tala fa fia i le mea ma tatu tau o so ia tatu la unga ma fa mo o mal o aso nei ngatai le tatu te ai o aso la ia fa mai le tala Ioane o aso nei o le ngalu ina o le sau o le anet keriso o lo tala no le tangata e to tasi o lo tala no ia le tuse ta salonia o le li o le ngasala. O lo tala noa ia le tusi o whalinga le manu whaai e whapena o na tūlai mai o lana pola kalame o le whapena o na ngalue mai ina ia ifo umare le rangi ia te ia ma whapena o na whai o ia matangata ina ia au na umatangata ia te ia ma ifo uma ia te ia whaatasi e male profeta pepelo muli mele na alefa mai tala Ioane o aso nei o aso e ngatai o aso muli ia o le face muli lea
o le porokalame o le malo whatupu o le atua. E luatua I la vea ai le alu re kalesia, la vea ai pua ngā tele, e whapena o na whasanga i le lalolangi ma le whamamaina o Israelu, fio ai le fio mai o Yesu I le malo whatupu mo I Jerusalema. Pidi o ta atoa lea, lea lai wha mai le tala a Ioane. Teimi ia yo tatou iloa. E leo se tavilinga fa sama noa le tatou te ola ai. E leo se o langa ran tatou fe ola ma tatou ai le ai. Be aware of the period that we're living. Be aware of the time. Ole kalena, ole fionga ale tu. Ai fai mai le Ioane. Ole fa maoninga le e sauru kangaka le ko kas olea. Ole angongo ai ole mawane ti keriso. O lea tatou te fa sanga yei. I le teimi lea tātou te iai nei. O lo anoa I lea nganga o le aneti keriso. Hallelujah. This is what it says. Na whalonga malika kou whare. Nanga o le tele o teimi. O mo meo o onga malama lama mei lo fina ngalo. Ia teimi te mawhau oi fo ile long o le kau kengo foru. Ia o le ale o ngao ngā mea ile koko ngole maumanga ma le whainga o le saka ma le alo whaangoka. Hallelujah. O le tātou te talanoa I le mea sili atu o le tātou talanoa I lo wanganga. We are talking about your soul. E mawai mea nai, mawai le manama, ma le ai. O le tātou talanoa I le mea tāua o mea whaavavau mea ia. So le tāua lea awai tātou whale. A whaapea e kele fia mga kua ia mea. Ia tāofi mai le mea. Le tā ualena, o lou mauti noa le lei o lou fale lotu. O I e o ai oe, ina I lawe mai mea. Ia e mauti noa le lei o lou fale lotu e o ai oe. Ma wha, malama ma wha a upenga ina ai. Oe. Hallelujah. So the reality lea. Whai mai Yesu. E whaate tele ina, whaase seenga, I le teimi le tātou te iai, e whai pēr, le tala I le mea lea. Why? Because the sinful nature in us is vulnerable. Ole nā turanga sala. E lilifa le nā turanga sala I tala e le o ni tala moni. Toi whalongo mai. E lilifa lava le nā turanga sala I tala e le o ngi kala e mongi o le mafua anga ngā o le keu siango ai whaika kala. Whai whakasi, oops. Ioi, because the nature o le ngā kuranga sala le I le tangata e tō sinango fie. Tō sinango fie. So lea lau le lapta inga, as we grow, tātou wola ai mai sei teimi o tātou iai, ia leo, I tātou mai aneti ke riso o mai a lea nganga tau whaase se. Lua me lapta inga lea. Ia tātou I loa le le no whaanga e tutupu mai ei mea ia. Okay? O le ale no whaanga, tutupu mai ia vai tutonu o lotu. Nā ia te I tātou I la tau. Tutupu mai tutonu. O tangata umara e muli ia o onga se. Na tutupu mai tutonu o lotu. Tutupu mai tutonu o lotu. Tutupu mai tutonu o le e whakasa. Tutupu mai tutonu o le metotisi. Tutupu mai tutonu o katoliko. Tutupu mai e kālesia keusianuma. Tutupu mai o ese leo o tangata ia. Malato whai mai eia o onga. O le matau tia rena. False teachers, false prophets, false preachers. Arise from within. Hallelujah. Now, ole pui ngala. O tatu ta o so ole belea. O yo no winga lo tatu no I tangata na faola ina bo ia o toia. No. Fai mai le tala na tupu mai tangata I tonu lotu. Ai le un tangata fa tua ile tua. Le vaenga ale titania.
Vai ngai tupu mai lava to lotu ai le tangata o le atua. Fai mai le o fa mauninga le iai they left. Ese. Fa lo mai lo ka ko fai. Ele ai se tangata o fa ola ina mo. Fa ola ina mo. E ma fai toi furi tua i le atua. E fesoa ina le olanga. E tuta ia le olanga. E anga sala foi le olanga le tangata fa ola ina. Me nga lai fai mai ele ama ka ngol ka opu lua. Wa tu sia nei me ina ya oni o tau sala le fa ola ina. Ai a o tau wanga sala. Ia nga fai le mele fa maulalo tatou loto i le li. Okay? Ai le ai se tangata fa ola ina moi. E ma fai ona toe ese mai Yesu. No. Ole hypothetical statement. Po fapea na pa wal tanga time fai ona la fo ielo fa tanga oi. Ana ma fai. Le ia ma sisu ka ko fa ole. Fai mai sa ole le. Anga fapea ma o oi tanga te la fo ina. Le ai ma sisu tatou o ko fa ole ngai le so. Pa mai tala Yesu lan talo lo tama o ilato umma o na e au mai ya cha. Le sisi fang. So things goes up and down, but tau fi mai le ira mira na. Ko fa yaku kalanga o ngole. Ila to ese. Fa mauninga le on tanga to le tua o ese. Fa mai tala tu spa ya tu te salonia e ali ali mai le li la net keriso. Pe am vai le te ese. La le winga le tala. Pe ese umaka ka le ngaka ko le ko. Fa ngai na inisio lotu ia me fa batala i tanga tai le o awai le la ko. Ape o le tete ese o kangaka uma lai fafo o le lako ulo. Le se o fa pe ngal kusmai. O le o fa le loko ngai ku le ya lako ulo. Le se o fa pe ngal kusmai. Now, o le pui nga o tatou fa longa mai. O le pui nga o tatou mai a net ke risole. Fai upu e luas utas. O le fa unga le nganga pa ia. Ai e luas fulu. A auto. Wa fa wina auto o le paia. O le ale fa wina le paia. O ia fa tau ia le paia. Yesu. A o ia fa tau ia le fa wina. Le nganga paia. U fa wina tatou i le nganga paia. E Yesu. Ma wai loe auto uma. Fa longo lusu tasi. Wa o le tusi atu ia te auto. Awa o auto le loa le upumoni. Ai pe tai. Wa auto i loa. Wai loa foi le stala pelo mai o pumoni tala Yohane wa uto wiloa tatou faalaina o fauina tatou ele ali le nganga paia na fio Yesu ai awina mai le nganga paia le tatou le nganga paia na tatou wiloa ile o pumoni mai Yohane o tele o tusi le tu ona fa pe Yesu si me to tele iloa wa utusi ato no to iloa le fa awore fa ola tanga o to iloa le tala ia Yesu o to iloa le tala le ia Yesu ele ai nisi lo lilo to tele lo pe ono fa yatu tino ke rison o teimi o fa sanga le kale sia ila o fa no stika gnosticism o le o lo ia ile lo lilo atu na tanga ta fa pitoa lo te lo na tangata o maua lunga lo lato level lo te iloa fa pitona na a e fia iloa fa pitona e te mo mia la lo wo to e fa unga le na no that's not what John is saying o le tala Yohane o le mele la ve ina mai tatou mal fa senga o fa wina tatou ile nga pa ia ele atua o mai a te tatou o tatou iloa ele se si lo lilo tu atu le iloa ato tau te iloa le tu spai le si lo fa popo ele ni si fa matalanga ni si me lilo you have the script you know it and I'm writing to you ina ia leo to mai tangata ma neti keriso umalava o mawa mai so le ale taula inga o onga ia fa upuna lu sulua lu fulmale tol ko va ai ole nei ole me o to fa lo i talu le matanga ia o ia lu sukolu ai se fa fiti ile alo ele o ia te ia le tama o le o tau le alo o ia te ia fo le tama
O la le tau la inga o ngaia. O le au mai o le Yesu ese. I le teimi le ioane. Lato whawhitia o Yesu o le atua liu tino tangata. Na maliu mai Yesu, ma fio mai Yesu i le tino. O ia o le keriso. O ia o le atua. Aleluia. Le mele le whaia o onga nei. Na le tino keriso ma tātou. A whai tau te whaalongo longo le ring. I te onga matala inga. E lau te whawhitia aile mea. Whai mai o ane. O le aneti keriso umana. O onga ia le aneti keriso. Lau te whawhitia le tolu tasi pa ia. Le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Whai mai no i o ane. A tātou whawhitia le alo. O kako whawhitia le kamā. Lale winga. Whamaoninga o le itua tua o Yesu Keriso. Lona winga, ke usiana u whaolaina, ai awa e lotu se lotu e le karikongu i le melia. Le tolu tasi pa ia o le atua le tamā, o le atua le alo, le atua le anga pa ia. Get out. Get out. If you have the wrong thoughts and truth about God, you are worshiping the wrong God. Now, e tumu i lunga le tino keriso ia, ia onga o lo fai maisi, fai fai, tuai alu ai le mea lea, le vaenga le lau te o le mea lea, whalongo le mai tatu, I'm sorry, whakalkala mai, o le tasi ale atua, e manifesti mai, vaenga e, kasi ale akua e kaimi ka mama iei, e le kaimi e Yesu mai akali mai iei, kaimi le nganga pa ia, mai iei, na ule ka ua kua whaperkangia, o le mea ngau, te nunga na istangata, o le mea lea o mai tuspa ia, o le tasi le atua, a o le tasi le nao le atua e tolu ana persona, tamā, alo, maleanga pa i. Okay. So o le tala inga lea, o le whawhitinga lea. So a whai e o mai tala inga i tātou, ma maua le teimi, o le whesili lea, o aile Yesu le te tala noma i. E le tutusa lau Yesu, ma lau Yesu. E le o Mikaele lau Yesu, whapen whamayele sofiku. O Mikaele le angelu o le mea ngawhai. Michael the archangel was a creature. He's a creature. Jesus is not a creature. He's the creator. Amen. O te lola no whalolo mai o Australia te mi whaika ko mariu whai o kole mori mau i ai lele a kole kalanga o Mikaele sua whakaule o Yesu. False. Teaching. Te whawhikia Yesu. O ia o le atua. Nau whai atu le vai aso le ntene. Wha mai, a tatou whawhitia le alo. Le isi a kua. You deny that Jesus as God, you deny God, the Father. Why? Langa ele ma whai o vai e sea. O mai, tatou whaia le atua. E lo tatou whatusa. Me le sau sosoani atua i tatou whare tino keriso whamole. Whalongo le mai. Wa umana fa yatu le fataranga ai fia ko mengi ma ka ko lai ko meng ai fia fa popo mai se me mai le fionga le ku ai lungo ka ko be fa popo mai ai feeling yes me o fa yatu oe then question me from the Bible. Okay, o le teimi le tatu yai fa mal tala tus pa ya watu va Yesu watu ina mai le tama me uma ya ta tama watu ina mai me uma ya ta ele ai se fa msido tama wa we fa msido oi. All judgment is given to the Lord. Sauleanga paia. Jesus is the Lord. Sauleanga paia nga lui o tatou loto ina convict tatou Yesu. So tama o mai me Yesu. Leanga paia fasanga mai vivi ya Yesu. Matai tai tanga tau mai fa olaina. Ya Yesu fa manaina tatou leanga paia in tatou ola ustai. Ya Yesu to ya fio mai o isau. Yesu le mea ko le kau ke fa yenge. Yesu. He is the Lord over all. So fai mai laia o onga o mai ti nei ai le mele kuri fafo o ko kupurang ka lo kama kuri fafo le kenga la kumala o marga awur ka waso ko linga ke fa longo ila o ngala fai o lo wa ma wa fia mo fo kafkafo au le le o kenga la ko fa yakula o mai ke
Kuri fafo. Avis popo mo Yesu. Awal fia fai kenge kala, ye kala. Ma o ke fia alu kamala o ko fai la ko kala inga. Se. Fa pe sausa kange avaku sanga steiki ake o se suo pala. E avaku ai sa kange ake o langa steiki le ipusi liva. Avaku ai ake o le ipu aulo. Praise the Lord. So le fe au mua leo I tatou mai a onga se ia. Leo tatou mai le nganga le aneti ke riso. Guard yourselves against anti-Christ. O le taula inga umo ia a onga o le whawhitia o Yesu ke riso, ia o le Mesia, ia o le atua, le alo le whaola, le ali, le tupu, le atua, for o mea umalava. Hallelujah. Lua. Taofi mau. Taofi mau le upu moni o le tala le lei. Wai upu lua su fitu. Te wa ai lau tu spaia. Sai mai ka fa, sai mai lo fa. Sai mai. Lua su fa, ole nei. O mea o tau whaalongo I talu le amatanga. Whaalongo mai le tahua upu o fionga le tua. O mea o tau whaalongo I talu le amatanga. Wo ia tu mau lea ia te o tau. Okay. Tu mau o mea o ina I o tau le amatanga. Le tala lea o mea na tala I atu. Na mātou whaelo atu. Ta ofi mau le mele na. Fa mai le tala I uta e le whai upe tolu. Ia tātou whina mo le whātua tuanga na au mai whātasi ia I tātou. Awa onga o le whātua tuanga e tasi. Wa umana au mai. E le to iei sesi me toi au mai o le tala le a uta. E tolu. Fai mai o ane o mea na o tau whalongo iei anamua. O tātou, o le ala me o tātou whalongolonga I nā mai ana mua. Le kusi ngai au lima. Le fionga le atua, the scriptures. O fionga pa ia le atua, o upu ia le whatua tuanga lai whai mai ayuta. O wha mai o ane, o mena o tau whalongolonga I ana mua. Ana mua ngā le wa mai a tātou. O mea o fionga le atua, o whapena tapuni. Whai mai le tala I o ane, tu mau le mena na ia te o tau. I seisi whapunga, ta ofi mau le mena ngā. Hold that. Hold fast the truth that you have heard. Hallelujah. Ia tu mau le male ia te o tau. O na o tau tu mau koe vai e whai upo rusu wha. Ia tu mau lava ia te o tau. A whai tu mau ia te o tau le mea o tau whaalongolongo I talu le amatama. O tau tu mau I lava le I le alo a toa ma le tama. O whaalongolongo mai. Lana me sa talu noa ia le tusi a Ioane I luma le tala rei le ruai a sa. O le tu mau ia sua tatu tu mau le fionga le li. Abiding Christ is abiding in His word. Fa mai le tala Ioane. A tātou tū mau, tāofi mau na fionga ia, o lo tau tū mau lava na I le tamā ma le alo. Tāofi mau. So again, tino ke riso, meaning that you have to judge everything you hear by the scriptures. Aure tari anga mele mali o te whalongo longo, o te asiasi, o la u laipui lai o visa le tino ke riso ia I matusi na gata se sei. Tusi fatua tua se o lona mafuanga ina ia o malama le pese le usu mai ia o iloa o longa le penga te vai langi o le ano ai o sauno anga ma fa upunga ma tala fa so ele tino ke riso
Ufa pena la ngona talia le falongo. Au le lapta inga le ta ofi mau fionga le tua. Wa umana au mai ta ofi mau. Ta ofi mau. Oloa. Yai isi mau. Wa kele mau kuspa ia wa kusi. Wa tele mau lo minga fine. Masalo pea male. Lima lo minga fa pertania la ofisa. O leo te whatali le silo minga leo ta ua mai initial vaenga le tino ke riso. Tambo leo whai lato tuspaia. Ma le tala whapea langa e tele mea se o lo iai tonu o le tuspaia. Amo. Ya, o te whatali sei maua se kopia sei hu whai tau iai po ngā whea tonu le mea le whapea. I see. Ai, tuspaia le. Tuspaia katoliko. I'm sorry Catholic people. Truth. E te reo toi maua ile soto luas fulun whaapunga o iei awane e whaia se tupua, awane e taasi tupua ma ifo e, it's not there anymore. Lele winga le tala, mori maua ioma, sui a koa en maua ioma la kuspa ia lai fola mai iei, sui ei upu le saile amatanga le upu saile, tua le upu sa, sui ei kamai upu. O lele winga o mau iei sui ei, denial of the deity of Christ. Swinga, le winga le tala ta ofi mau. O le tele foi la o isi lo minga ma paraphrases la ye. There's a reason why. Apa ye se teu teunga o le fionga le tua, tai pio tatu fa sambola mai tele ma lama isi ua. Ai ese el fanyo le mea ina tatu malama. Ese le deliberate leave ve suya yo mea. Ina ya ese le message moli mai. So le winga na o le tatou whalongo ma tatou mai tau, judge everything by the scriptures. So le winga kala ka ofi mau. Ka ofi mau. So se mea te whalongo i fesili ei, se i whaali mai a tau tuspa ia le mea le, e whawai e le tala le e te whai mai. Hallelujah. Se tasi o mea au te o aile, mea sa sosoani eile fai au le fai ngola unga ma pena o le tula fono numero tasi o te fai ei. A fai o ea se fai la unga o le tala le rei. Make sure you have a preaching text. Ia mautino ai se mata upu te la unga ai, au ke la unga mai ele no po fer me fai fa vai la unga. You're a preacher of the scriptures, then preach a text. A mai ele fionga le tua fai ile na. That's o kasi eta yala o te fai ai I mea o te whalua i ma prepare preparations for preaching, but tu langa wa penga a fai o oio le fai la unga o le tala le rei. Give me your preaching text and preach the message from your text. Okay? Hallelujah. So I would follow vale tato. Okay? O lo ta oto mai ele ta ua o lo wa o inor kuspaia o tato falongo ma o tato kuspaia tato ilo kuspaia fai kaul kuspaia ia o fesilia tu nei isi mel o fia la unga ia lu wa sau de kari. Hallelujah. Tu maula volea Iliello. Hallelujah. Tino Cariso. Deceptions e a fia tatou. Langa wa sili lo tatou whalongo I tangata ma latou tala fai mai. Nei lol tatou vava ai tuspa ia ma fionga le tua ua ao mai. Hallelujah. Praise the Lord. Wa ai e fai upo luas fulmareon. Wa au tusi atu nei mea ia te outou, ona o e tau whaasese atu I te outou. So reason. Wa ngā lue mai lea nganga ole anet ke riso I mea ia. Surround us. Lala lea lau toi whai atu tino ke riso,
le ala le tāua, o lo nofo I lalo le fale lotu e o ina le iai oe I le upu a le atua, le fionga a le atua. Praise the Lord. Fai upu suma le limo le tāua le tātu tāu fi mau le fionga lea, le anga o le fionga lea le atua, ma upu moni ei, o le mele le o mai, tātou mau e le folfolanga o le wha o le ola e wha mamau, wha unga lupu, fai upu lua suma lima, o le mea foi nei, u fola mai I ia te tātou, o le ola wha vau. O le ola e wha vau foi nei, te talo o Jesu, Iei loa, moni, oe, e ona, tangata. Fai mai le tala Ioane, o le mea lea e loa ai, le tangata uana Iei loa lea tua, o le tausi ana polo inga, ma ola e whapei o na ola o Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. So tau fi mau. Olo Iei le nganga pai o le atua e. Pui ai tātou mai mea. Vai le whau pelu sufitu. O le whao wina foi nei wau tau maua mai a te e tū maule i a te autou. E lea o ngā foi o nā o ina atu se tasi i a te autou. Ai whape o nā o atu i a te autou. E lea malawa whao wina I mea umalava. E moni foi lea e le aiso na pelo whape o nā o hao foi o i a te autou. I autou tū maulava i a te ia. Le winga le tala. Olo iai tātou lea ngā pa ia. O le whaowina o le nganga pa ia. Ua iai tātou le nganga pa ia. Tū mau iai tātou. O le ala me tū mau iai tātou. O le nganga pa ia. Tala noa ia Ioane ma le whaopunga o le whaowina e whatatau le nganga pa ia. The anointing here refers to the Holy Spirit. He abides in us. E whaamamau. Wa fio mai le nganga pa ia i tātou. Whalonga me le whanau o le atua. E ma whain tātou whai tau al tūspai. Ai au noa ma le nganga pa ia I le nofale upu I lau loto. E te le la ngona foi se upu e tasi la mo le fionga le atua. Whanongo mai pete la vea I le mele la foi atuai. O le tasi le wha maundinga o le tangata u whaola ina moni ale anganga. O lea, you desire the word of the Lord. E ke ngau ngau le fionga le atua, ua tā ua ia te oe le fionga le atua. Sei, mo ingi umau kouma, mo ingi umau ngi vavai, mai si sia mo ini. Si runga lau lima pia whai te loa, ua tā ua ia te oe le upo le atua. Si runga, o le maka mai le nganga paia. Silunga. Ya, tu lalo. E le ai mastangata le whaola ina I tā ua ia te ese upo le atua. Nobody. No unsaved person value the scriptures. None. Why? Langa ele mwhai au no maranga pa I o le atua. Le ala wha mele tala Ioane. Au le whalongo vale solo. The Gnostic says there are higher knowledge. The Lord says, no. You have the Holy Spirit. E fai la le fai vole a onga tuspai. E fai va apostolo pero feka o fai a onga ma fai atu pe le mele fai atu lo totama. A le nganga pa ia tala tala me na lo loto. No Holy Spirit, you know nothing. A le nganga pa ia te le la ngona se metas. E ki nga la manga la kule upo le akua kaulo mo auru ia me vale nga fai e ke le la ngona se metas. The winga nga le tala tātou le tiro keriso we have le whaunga nga le nganga pa ia tū mau ia tātou o tū mau ia te oe le whaunga na ia te oe na le whaunga le nganga pa ia na ia te oe ma tātou uma e whawa mau huia na te ao mai e le ai se upu se e ao mai le nganga pa ia e tātou e se mai le fionga le tua. Lei se pepelo ia te ia. Lei se pepelo ina ngā ruenga o mai ale ngā pai. Ua e wha whianta tō ilo se mea e pepelo. E kau ke ilo le wha masingo le kuspa ia. Ngā lua mai le ngā pai o le atua. Here's the truth. Then we know this is a lie. Awe se popo mo Yesu. Popo keri. Hallelujah. So ta ofi mau le fionga le tua tino keriso tatou fale ka ofi mau. Ka ofi mau
ka o fi mau le fionga le tua I lo wolanga kalawau ka o fi mau le fionga le tua pe fi fai ko lua ta o fi mau le fionga le tua pe o fai lo ko lua ta o fi mau le fionga le tua pe fai lo ainga ta o fi mau le fionga le tua pe le tanga lue ta o fi mau le fionga le tua pe le fai o fai ma kaule le ta o fi mau le fionga le tua pe fai o fai ma kai ta o fi mau le fionga le tua pe lele le va lele ta o fi mau le fionga le tua pe ngofo ko kas ka o fi mau awal fi fai ko lu la foi le upo le tua awal fai le sala la foi le upo le tua awa pa o le langa ta o fi mau le la le me fa mai le upo salamo ilu mo le tua fato ese salamo o le atali ta o fi mau wa fe se ai foi fai nga malo sambo ka o fi mau le upo ka o fi ta o fi mau a fa o so ina we ka o fi mau le upo we fi ai la o fa ya le si ai nga ka o fi mau le upo wale ai sa kupe ka o fi mau le upo wa I o sia o ka o fi mau le upo praise the Lord. Last one. Umolol ka ko sa vari. Mai ale tatu foi tonga le ai. Fai upe luas fu male valu. Ka ko koe fo ile lei mai la vai pe le tala Yesu tu mau ile vini. Tu mau ile le. Luas fu male valu ole nei fo ile fa na ue. Yo tu mau ya te ia o ile ia Yesu ina ia mau mai ya te tatou le loto tele pe fa ali mai o ia. Le fa mai na tatou lus fulu mai va me fai le amiton ia ko fa longo mai le la ko wa tu mau esa ina ia tatou mau le loto tele tau te fa sanga I lumo le ri pe a fai kau ke feo ki kaeo ia pe a fai foi tatou tele feo ti ia tatou fei loai mai Yesu le mate te le mani monimo ina ia le fa mai ina tatou mai le manga ia le la tatou o le me o fai atu fa fia ele ai ma se me fa vai ai fua oi lesi ala pinga yo ka flaf ele fa pe au makare si ala pi o fu le yo ai se you will stand alone before God tau te fa la ina la ai fa mai le tala ai oni tu mau ka au fi mau le up tu mau ile li ina ina le ai oti. You have the confidence to face the Lord. E te loto tele wai fia wa ai ya Yesu. A fio mai foi Yesu e tau tele yoti. Pa watu. Tau te loto ele fa maina tatou luma. La le wingo le fa maina. La ngaka ko fa inga le sa ubeng fai. You are saying fa maina o le ayo se taui. Le tauia oe. Tauia o mai sangata ele tauia le winga ngale kala. So e uma tu spaier koronito mua. Ke mai ka fai kau le mele mai ke manga o ia fa longo mai tatu fa. Koronito mua. Tau patolu. I want you to read that yourself. Ke mai ke fai kau le mele ngama ngoko lo loko ma fa malo sia i lo menga fai. Fai mai amene pa o iai. Sultasi fai upu fai tau fai upu sulima. Ia. Awaile mafai se tasi ona tu se isi fa vai ile wa uma ona tu ina. O Yesu ke risolea. I lunga o le nei fa vai. A fai e atia e ai e se tasi le auro. Le ario. Le mataua. Le la au. Le vau fali. Po tangu tungutu o saito. O le afa alia ngā luenga tangata taito tasi. O le afa ai loa fo I le aso. A wā o le afa alia I le afi. O le a tofo ina fo I ngā luenga tangata taito tasi le afi. Po ua fa pefea. A fai o le a tu maule ngā luenga se tasi na ia tiai. O le a maua e ia le taui.
A fai o le a whaamuina le ngā luenga se tasi. E mau ana mea. Pei ta iane o le a sao o ia. A e pei o se na ui mai i le afu. Ames popo mo Yesu. Le la uma. Ya. O maua mai. Lare tala e. E ma whaina tatou whaoreina. E ma whaina wai whaoreina. Aisea. Langa kile whaoreina iau ngā luenga. Nai whaoreina, nai whatuatua moi lo nao Yesu ai whaoreina i lo wanganga. Whaoreina loa. Whanau fo wina i tatou aisea. E o ai i lo whatuatua o le nganga po ia na galua ina pai. Okay? Ai tawia tatou i luma o le atua. Le lai wha mai kore ito. E wha masina o mā tatou mea whai. E ei la tangata e tawia. Ai el tangata e nofo wawa ai atu le manui o istangata o le atua. Ai leisana mea. Whaolaina e peo le tangata e sao mai le afi e mango sua. Ai sea. Langa e leo mea uma e tawia e le atua mea uma la vai whai le tino. You get nothing out of it. Tutu sa mea whai le felesi. Malelea yo se me whai. Whalo uma le tatou whale. Wa uma no whai atu i atia oe. O le tatou walanga lua i le atua e sila mai le atua i lau mena e whai. E te lenga lua e sei a vatu e le atua ni mea lai ame le istangata. O ia te oe lo ola. Whai le ola. Whao ngā le ola mo le li. O a mena i uluma. O a mena i atia oe. Whao ngā e whai ai. A wau rai le atua. Po le ane me whai tausile le ua inga. A me se mea ma. Ngā lue. A wau nai le atua. Whao ngā leo lai na ia mautinoa e moli maulo ola i le li. Ai a whai, whalonga mai tatu whale o ke mga e ngoko lo loko le mele, kako whale, whalonga mai. Ai a whai le te nofo mai wawai ngai kamai mea i olima. E o leo langa, e ke whao la inga, ai wha maa inga oe. Wai, langa o lo ma fau, e lengi meo ia oe. O lo ma fau ngau whasi mea ai ai. O le ala kala whawhenga i ga tua i whamamala mai me, o ke mga ai mangu ielo loko le mele o ke whai koe. A whape whai ifo se mawhine le atua, ngā le ka lala o me le nga mau o ni ngi vai esu. Ai whapea mai le iskam, ai whapea, a ngai whai fo ielo mga o iei o le ko inga lale wae, e awhe ka lala ga mea mau. Mai le ko o le mele e pā legi o mai le mea. Se furua i le awhe ka la, se furua i lau ka la. Ma au ngale o kanga i ele melenga au ngale o se fusengi au mo mai o le tau ai fa lo marka ko fale langa ele langa e ola ka wa kia ka ko ai o le manga ia ngo fora upula le atu yo ka ko loko ele ai se tasi e polonga i lungo le atu e ala polonga se ser fainga au le atu e tau ai le atu le tangata lau che ele no fo fa ta vale tau ai le atu tangata la fa kulo mkuka. O le tala lelei mo e matitiva. O le whaasalo tonga mo e o no atia. Na whaalo o matangata matitiva. This is the amazing thing about God. I sa loto il tatou whale, i manui ai o tatou loto. Alleluia. E nei sa ume whaia pe a whape. O lana mea a tau iai o e pe a whai o le te whaoleina. Ai mau teimi o le olam. Praise the Lord. Mangaya. Se si mano lima pa fa mangaya le fio ngale le tu molo loko fa loko kele ai oi. Ah. Se mete fa vai ai fu lo va. Ele o le foi se me pa fa o le fu ka le ska ka la bele fai. Dire ai. Te ai. Tu mau ile tu mau ile apa il kwai se angoa ile o ngasami ku supaya ko ngoi awala ba mele ka ngoi mayong ka let's stick with what it said here tu mau ile tu mau lana op fida ngalo le le me mana o ile elo le apa in that olona lua ina ia tatou faia le ami o tonu ale atua ia sooma. Praise the Lord. Bye. Vai atu luma, kakara ku spaya vai atu luma mtau po tolu o ki ma ki fai kau fa. Kasi mer vai upo se fulu. Everybody look at that verse.
Ione mo mo tolu le mata upu nga so kwa. Fai tau fatasi foi upu se fulu. Fai fakari se sue o maka kuspa yo ye ngakai lai kuspa yo sue uma ke ma ke fai vai. Ya a we o lawa kau loko uma tuspa yo la to ma fo ele to sa mo tuspa ia kau loko mai lo ma fo me na. O ele o ye tuspa ia fa longo le lei. A o ele fi fa longo mo e fi le mu. Fai upu se fulu ia o le mea lea ua iloa ai le whanau o le atua ma le whanau o le ti apolo. O i lato uma o e le whai lea miotonu. E le mai le atua i lato. Atoa ma e le alofa i o lato uso. Wawai mai. Whai mai le anganga pa i ane. O le mea lea iloa ai whanau o le atua ma le whanau o le ti apolo. Ia, po le mele ilo ai tangata o whaolai na moni anganga. Ma tangata lai lo lotu ai lei whaolai na moni anganga. O lea, o ela tau te whaia le a mio tonu o whanau ia le atua. Conversely, o ela tau te le whaia le a mio tonu o whanau ia le ti apolo. Simple as that. Lela fa mai ore tu mau lele. Ina ia e fia filua ia Yesu. Lela le amata le pese le tapu ingan ta penda le au fai pese o te alo fa ia o elo o te si ila ulea peta ua ia oli Julai mai Fai TV lawa falongo ye sa mo te mine e le ma fai e se tangata le ma tau i le atua ona ye fai le amio tono le dia none only those who fear God does righteousness. Wa tele mea pipi o e whai e tangata. E nei asu. Wa tele a inga ua whewesi o le whai mea pipi o tangata. Wa tele a inga o le maua se maupoponga o nei pipi o mai leo lai pito i lunga. Today, everyone is right in their own opinions. Ta ofile si vayanga, tato wa sa ili la mio tono le tua. Fai mai le si vayanga, tato wa sa ili la mio tono le tua. Fai mai le si vayanga, tato wa fai la mio ma le tua. Ai falo mo tala. Matau tia. Who defines what is right and what is wrong? Who defines it? Fa mai tala tu spoia. A tatou le tu mauleri. Tau te le fai le amio tono le tu. A tatou le tu mauleri. Ta ofi maule upo le tua. Tu mauleri.
e whaapito le ami o tonu o le tangata. Lea le tau fi mau le li. Lea, o le ami o tonu le whai mai whai le ami o tonu. O le ami o tonu, e whaamali e mele o tamana oi. And everybody defines what is right according to what is right in his own eyes. Now o tātou iei, e whanongo mai whanau le tua le tino ke risu. O le mele e iloai. Le whanau le tua. O le whanau le tia Apollo. O le whanau le tia Apollo e lo loku a le whai mea pio pio ia. O whanau le tia Apollo e whai tofi e kalesia a o le pule pio pio ia. Because they will never do righteous. Never. Never. O le kala ke ana. Never. I'm fine a palasi el tangata o le tua pea wa ele tu mau i le li. Wa ele tu mau i le li. Wa ele tu mau i le li. Lea whaina pea whapea o le mele o mali lie i uma kangaka. O le ale mea tonu i le tua. What is right in God's eyes? Malia ia, o lea o mafuri ai. I don't care pero ai o mafuri ai. What is right in the eyes of God? I don't care. I don't care pe kake ai, I don't care pe kake uso, I don't care pe ra. Ile mele te fai mai, I don't care. What is right in the eyes of God? Lana mesa. And only the child, only the children of God. If I am your tongue. If I die at that, don't be afraid to have your tongue. We see, I is kaka. Thank God. Ekele if you fire them, you come up afraid to Lord, I see me. Langa le foi ke fia sa fa yo e. Venga. Let's comes. E fai ga ta le pulenga tato malor ke mi ngai fa se fai ka fai la mio ko le ku. Langa la mio ko la manga fai. O a si. Ma. Ora kai mi le wa ka wa ma ku ko wa ku lunga. It's a tough battle leu kako wo e. Kako fa longo lau ko le ngai. O tangata lo silin ta fu le afior mele. The church. The church. Ya la ole, ke le ku kala ki o keriso. Ke lo nga wo i lungo le page la ngo. Listen to it. Kako. What is the righteousness? Dalla leo le kala le kusio faka oko. A man who fears God, live by the wisdom of the Lord and do what is right. Pai tala mo le natura tangata o le fane de. Now al fane de. Dala tus pai o tangata o le atua afetangisi tangata o le atua cry together. A fear vatas. Fai o fear an tatu afetangisi vatas. Ai asi al fanga wasimi. Ai le anga le loko oisio. Ale kau ke pepesa ileri. Amang wiel fangawal safa ai le fia faka lofa ai oil sa ulu. See, it's a challenge. What is right? Leo taimio tato ya so matai. Leo le lei tato. Mai o onga se ma fa ya se ma profeta se leo le le tato ala mo lango ile nga pa ia ma leo mai o tus pa ia ya te tato ta ofi ma le upu tu ma ia Yesu. Oh
te aloha. Let's worship the Lord. In what we say and what we do. Me tātou te whaia, ma me tātou te tau te talai. Ia malia ele. Praise the Lord. Si ngolo ni mapea whai o whamawhanawhana ina whalai au whamamalama whalo to tele lui tauru loto nei tai au a watu i nalo ni lima. Everyone pray. Tau. Everyone pray.
whaile ma mātou te talo lo mātou atua. E o mātou whalongo i lo. Let that song be our prayer after hearing you. Your word today. Maliki mai loa lofa i o mātou loto e mātou te ustai e. Ma whaila o amioto. Kore mana loa nganga po i e whamalo sia i mātou. Olo mātou tū mau. E sawalinga lo mātou tū. Koe loa nganga i o tangata oma. Tawina I lo upu nei whamalo si o tangatau. Mātou te fia whailo ai loto te tele fia ma oe. Tau nau le loto le atua ngalue mai. Ina ia le aise tasi o le nei whale. O le tino keriso. E whamaina I o luma. A mātou whailo ai ma le oli. E te whamaoni o oe te tauia mai. Teire mau tino lo mātou whaola ina le ola e whau. I le whamaoni o oe i au wholawhalanga. Walau whaola ta. O peleina I mātou o whaingatane Yesu. Wa uwhi mai le whapio loto tangata. Tele le whapio ala mo whaingo fie ona. Le lifa I ei loto tangata. Le whamalo sia I mātou ina I mātou whaia le mea mi o tonu I o luma. Mātou whaia lo upumon. E leiso mātou while mu I luma mo oe. E whasala I mātou e o mātou loto fuateifu. Wai le aiso mātou while mu pe a le aise ami o tonu mātou te whai. Ia, te talo le tua. Tolu e tiro keriso e o whalongolo mai. A malo sia le mātou sa wringa. Wha malo loe loa nganga po ia se loto. Whatela le I le ola whaolaina. Ngala upo e whalotu tele whamafan tangata ina mātou te auauna mātou wola mōli mau ia te oe I le ngata I le ola oe o mai a o mea te whoa I mai o mātou le. E vi ia oe le nei tai au. Amanuina oe suafo Yesu tatua mene fates. Praise the Lord, tatua lalai lalu. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Toelupe and 𝚜𝚑𝚑𝚜𝚑. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease,
and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.